Ituria kihana maithori nirigomeire family ya mutigaire Rogers Mengo uria urari muruto wa Kiambu Institute of Science and Technology county-ini ya Kiambu thutha wake gutharikirwo na kurathwo ni batoni ya ekinai aria marethaite na mishinga utuko wa gukiira. Rogers ararathirwo riria mikora irahithukire nyumba ya gukomwo ni arutwo thukuru-ini ucio na maraiye indo cia thitima ta TV, mashini ya video na thimu cia moko ta uria arutwo maratariria. Lakini walikuja sana na fujo. Walikuja wakaanza kufuja milango. Then hapo kwa barabara walikuja kwanza, then after shooting anaitwa nani Rogers walienda like 10 minutes hapo kwa barabara. Sasa tukafikiria wameenda kwenda kufungua window, nikaona ndio hao wanakuja tena, so mimi nikafunga window. Gari yenye ilikuwa hapo nje hapo kwa barabara ilikuwa na siren. Na thutha wa Rogers gutengerio thibitari ni munene wa Kiambu guthaitira muoyo wake, kuu ni kuo kurehete makiria thutha wa aria maramutwarite kurio marehe shilingi 600 mbere ya rigiteto iria matarari nacio. Unfortunately kufika Kiambu tukapata Rogers amelala, amekufa. So after getting some information from the people that were around, walisema from the security pale kwa gate wali resist. Oh, you need to pay around 200 shillings ndio allow gari ingie ndani. Immediately after gate they need 600, and you know the people that took Rogers, these are the Samaritans, the majirani. Mbere ya mbeca ici cionekete Rogers gutire urigitani ona umwe aramukirite na ari guthaitira muoyo wake, na niho aratoreirio na arahuruka andu mamwiroreire. Kurumirira gikuo giki family no nimenererie thibitari no ni kwenda mbeca gukira muoyo wa mundu. Maybe you never know, maybe Rogers could be alive until now. So they are appealing to the people of the Kiambu as a county. They need to check on Kiambu itself, the management, and how they treat those emergency. Charles Mengo uria niwe ithe wa Rogers nioretie murutani munene wa thukuru wa KIST ekire mibango ya gwaka nyumba cia toro cia arutwo niguo gutigirira arutwo mari na ugitiri muiganu. Oho Charles nioretie thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Kiambu ithorime arigitani niguo kuhukia cieko ta ici. Na shule ni kubwa, ina wanafunzi wengi. Wasikubali watoto waanze kuishi nje ya compound ya shule. Watoto waje watengenezewe hosteli za kutosha, waishi ndani ya shule, chochote kitendeka wako katikati ya ulinzi. Niruo na kieha kiria kigumeire family ya mutigaire Rogers uria urakuire kumana na kwaga wigirereku kwa ndagitari umwe mwena wa Kiambu level 5 county-ini ya Kiambu, na kuria aciari ake kana family yake maroria thirikari ikorwo ikingirira nigetha kihoto kiao kioneke. Handu-ini ha Kameme TV, Jeta Wago wa Kanyi.